Hai, Abang None mau metik pisang. Tuh, tuh pisang. Itu. Oh, Abang None mau metik pisang. Bang None mau sana dulu. Lewatnya mana ya? Hah? Jangan sini, jangan. Abang None sebentar doang sana. Bentar. Bang None mau lihat pisang, Bang None. Wih, terjun. Curam banget, Abang None mau ke sono. Abang None mau sono no. Oh, ambil pisang Abang None no. Waduh. Aduh. Jalannya curam banget Bang None. Aduh. Jalannya curam banget. Aduh. Manjak tuh. Tuh. Tanjakan banget tuh. Turunan. Bang None. Ore, Bang None bisa. Tinggi tuh. Nanjak tuh. Bang None tinggi banget. Oke, Abang None sudah sampai. Tinggi banget ke atas tuh. Hah? Bisa, Bang None bisa naik sono. Ih, ada kucing tuh. Abang None lihat kucing. Kucingnya ngapain? Hah? Hei. Bisa ambilin kok nggak, Pak? Bisa ambilin kok nggak? Itu. Oh ya, ntar. Abang None sudah sampai ke pohon pisang. Sampai juga. Pisangnya banyak. Pisangnya Abang None. Luas pisang Abang None nih. Kebun pisang Abang None. Ini pisangnya Abang None. Abang None pisangnya luas. Kebun pisangnya Bang None. Ya. Dikit lagi mau panen Bang None. Yoi Bang None. Abang None dikit lagi mau panen. Oh ya. Wah, tadi Bang None lagi nembang pohon pisang Bang None. Ini semua Bang None yang punya nih. Abang None. Ini udah matang banget Bang None. Iya. Nanti dipetik Bang None. Wah, keren itu Bang None, nanti dipetik. Nanti dipetik Bang None ya. Oke, terima kasih sudah ngikutin Bang None di kebun pisang Bang None. Nanti kapan-kapan main ke kebun pisang Bang None ya. Nanti Bang None metik pisang. Oke, bye-bye.